Difu ebaran chamalong 6 sedul saputhak krungching sai amai kepado kang nipon. Jepong sajir arong amahang kitek ingdeng thongke prakethok ke chok arni katalon. Ingdeng Crazy Karbi Student Youth Council amahang kitek arni talon pon. Hangjang langso KLA rolong KLA ni hang thon suri along ria mai keseng. Ingdeng kep sot richo arong amahang kitek arni katalan ponjiapan jisik cedang bomlo. Karbi longri abirta kelang arad doan pan kardom pajir iglo kardom non karbi longri abirta kethan ponjia bang nili sami kabin tiron pi non birtang ton ba arjupon iksena 6 sudels aron la pen 6 sudels aja kong kachini pamejia pan Difu Ebarantam Craft Center Conference Hall along 6 sudels krungsai amai ingnipon Laso krungsai amai along 6 sudels aron natang ketok vek abangpu Supreme Court of India Senior Advocate Vijay Hansaria Abarin, Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, Guwahati High Court Pen, Justice Sumitra Saikia, Advocate General Assam, Divajit Saikia, Assam Sarkar, Education PD Sir, Dr. Nani Gopal Mahanta Tumpen, Chenglok Tripura, Triple Area Autonomous District Council, EM, MDC, KAC, EM, MAC, MLA Angparta, KSA, KSYC, KFA at Tumpen Chenglok, Pregjam Inglong Aswakai Tumta Chitong Dun, Mailong 6 Sudels Akitap, Kitok Vek Abangpo Vijay Hanseria Kaning Jipon Atenke, Bharat Adet Pi along 6 Sudels District Troxido, Lake, Laso Troxiang Bongpen, Kebanai Lapen, Jakong Kethenai Lake, Karbi Anglong 6 Sudels District Henlo. Karbi Anglong 6 Sudels, a district ke Jakong Thitana Potsi, Assam State along Kedoan District Angbong Pen Kaching Turnai a District Lopusi Lam Jaipon. Lapen, Karbi Anglong, Autonomous Council Apan, Lang Pilo Bonta, Laso Lang Kijunji Apan, Angho, Chingpu Nangpo. Laso Kachingpu Pedet Ajok, Laso Lang Julong Lireklo. Lason Si, State Gov Mate, Governor Atum, Cyclem Clay Pulute, Court along, Lamhoi Pipon Nangpo Puta, Alangli Perenke Athingno Lam Jaipon. District Council ki ami autonomy to janibo lagibo autonomy কাৰ পৰা দিছে state government পৰা আৰু যেটো constitution provision আছে তাৰ মতে directly তাত কৈছে যে গভৰ্ণৰক দিব লাগে এতিয়া rules বনাইছে যে district magistrate থ্ৰু দি গভৰ্ণৰক দিব লাগে মোৰ মতে district magistrate থ্ৰু দি দিব নালাগে গভৰ্ণৰক দিব লাগে গভৰ্ণৰে cabinet minister consult কৰিব তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ মতে যেটো ভাল ভাবে হেতু কৰিব যে আর যদি গভর্নর হেতু নকরে আপনি এটা কথা কৈছে যে প্রেসিডেন্টলৈ পঠাব পাৰি ন হেতু এটা বেলেগ কথা ধৰক কনস্টিটিউশনাল স্কিম আছে কিছুমান সাবজেক্ট স্টেট সাবজেক্ট থাকে সেইবোৰ থাকিলে গভৰ্ণৰে নিজে কৰিব কিছুমান আছে কনকারেন্ট সাবজেক্ট ফৰ এক্সাম্পল ফৰেষ্ট সোশ্যাল কাস্টম এইবোৰ কনকারেন্ট সাবজেক্ট সেইটো হলে প্রেসিডেন্টক পঠাব লাগে সেইটো হল কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন এতিয়া যদি সেইটো কৰা নাই সেইটো মই কাউন্সিলক কৈছো যে আপোনালোকে চিন্তা বছৰি কৰি পেলাই কিটো ল কোনটো সাবজেক্টত আছে সেই হিসাবে কৰিব লাগে সাবজেক্টটো আপুনি গভৰ্ণৰক লিখিব লাগে যে আপুনি কনসেন্ট দিয়ক যদি প্ৰেসিডেন্টৰ কনসেন্ট লাগে তেতিয়া হলে ক'ব লাগে যে প্ৰেসিডেন্টক আপুনি লিখি দিয়ক আৰু প্ৰেসিডেন্টে যেটো কৰিছো প্ৰেসিডেন্ট মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে যেটো কৰিব সেইটো হ'ব অটোনমাস কাউন্সিল অসমৰ যি তিনিখন অটোনমাস কাউন্সিল আছে কেনেকৈ ক্ষমতা দিছে বুলি আপুনি ভাবে কিমান ক্ষমতা এই ক্ষমতাখিনিৰ জৰিয়তে যথেষ্ট ক্ষমতা দিছে ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ডে টু ডে সাবজেক্ট লাগে যথেষ্ট ক্ষমতা দিছে সেই ক্ষমতাবোৰ অলপমান বটলনেক আছে মানে মাজে মাজে ক'বাত গোটেইটো পানীটো মই এক্সাম্পল দিছোঁ পানী আছে পানী খাব পৰা নাই আপুনি বন্ধ কৰি দিছে মাজতে সেই ৰাস্তাটো আপুনি মুকলি কৰি দিব কোনে বন্ধ কৰিছে সেইটো ৰুলছত আছে সেই ৰুলছখিনি চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে আমি ভাবি আছিলোঁ সেইটোৱে ৰাইট প্ৰভিজন অফ ল বাট মোৰ মতে সেইটো ৰাইট প্ৰভিজন নহয় সেইটো ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণৰক ক'বলৈ গভৰ্ণৰে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টত যাব লাগিব কোৰ্টে তেতিয়া যি ডিচাইড কৰে সেইটো আমি মান্য হ'ব আপুনি যিমান দূৰ গম পাইছে যে অটোনমাস কাউন্সিলখনক এনেকৈ তিনিখন অসমৰ তিনিখন দিছে অধিক ক্ষমতা দিছে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে মোৰ মতে ক্ষমতা যথেষ্ট আছে সেইটোক ৰাইটলি এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই যদি ক'ৰবাত প্ৰব্লেম হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি কোঅপাৰেট নকৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যেনে কোৰ্টত যাব লাগিব কিছুমান কৈছে যে বহুত বছৰৰ পৰা
ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ তাৰপৰা পৰি আছে সেইটো কাৰণে আপুনি কোৰ্টত যাব লাগে যদি একো নকৰে তেনে কোৰ্টত যাব লাগে ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে তাত অট'নমাছ কাউন্সিলত ফাইনেন্সৰ সৈতে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো পেণ্ডিং আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বা চেণ্ট্ৰেল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপমান আই নট চে চিয়'ৰ বাখৰ আপোনালোকে অলপমান এক্সট্ৰিমলি কৈ পেলাই এক্সট্ৰিম নহয় আপুনি জোৰছে ক'ব লাগে যে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে বিল এটা দিছে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিছকাছ হ'ব লাগে আপোনাৰ যিবোৰ MP আছে তেওঁলোকক কওক যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিছকাছ কৰি পেলাই সেইটো কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাহে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ তাত পাৱাৰ থাকিলেও তেতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাহে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি আহিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডবোৰ আপুনি ডাইৰেক্ট আহিব থেংক ইউ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৈছে ষ্টেণ্ডিং কমিটি কৈছে ইউ কেন মেনি পিপল কেন চে ভায়লেটেড অৰ নট বাট আই ডোণ্ট থিংক পাৰ্চনেলি দেট ইজ বিং ভায়লেটেড ছিক্স চিডিউলৰ মতেহে কৰিছে চৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন মই কৈছোঁ যে মই আই হেভ নট এপ্লাইড মাই আই ডোণ্ট ৱান্ট টু কমেণ্ট অন ৰিজাৰ্ভেশ্যন দেটছ এ সেনচিটিভ মেটাৰ আই মাষ্ট ৰিড ইট এণ্ড দেন সে ইট থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ Sophie second session ke pa doponahur Gov of Assam Education Advisor Dr. Nani Gopal Mahanta kaningjip pon atengke son truck resim ke od asong atum sarkar pen lamdon kachi tok along karbi arat atum apan thangnat kanahok ji kali jakong sikethe thulo athe labangso lamdon penajo karbi anglong ko anma kaching thur ke bang jilang arni lapo an sose si chingthur dun thu poposi lamjai pon birta ke tok bomahot la sokrung sa mai ingni pon bomlang okay sir Supreme Court thank you The Furong Sopi Karbi Jepong Sajir Village Development Committee at Tumpen Patir Pi Ponsi Jepong Sajir Arong Amhang Kitek Ingdeng Thongke Praketom Talon Pon Adap Apor Malom Amai Pupen Lamaing Tur Ponsi Laso Pi Mondol Ingling Ta Japonsi Chikimo Deng Pon Bangso Pi Difu Circle SK Nogen Timung Pen Klimsomar Atum Kepatu Pado Ingpu Pon Silong marong chadi dope darosuri ho jipong choking ili urpo akarbi silong marong chadi dope darosuri ningkan thong kebra ke thong ke chokar ni lo la sinile tu marong la bangke pinile labangso kene ke palon chot la pukali ha ke cheng penamasi pining ningkan thongkera ke thoman pipleng lo lasi la ke talon ponangkok nilitu makemang la hello dak nilitu marong don sarikuri ra don troksi adondo labangsong bong pen dak kaprek anim mate adhorom mate aron kirim dundo bangso ang bong pen aron barim dolo Christian dolo Lokhimon do lapen bhaktitom lapen iskom anstame do tanglo lasila kadok kami sitame non nilitum son chetu pet pen bangke piniarnis arnieson sinilitum chetu pet hekjoji athema Christmas hot sitame la aron bari mato bangke laan cerap unme tema sitame asapo kidun kom som dokoklo la pentu rongke rahut sitame ela akaprek aron kiri mato bangke nangkidun asapo dak kache plak aisap dokoklo aduya hoya asapo ke dokoklo lasi nilitum punoi nilitum karbi ke ning siwet sidonangi pu mathapen lapen thu rongsi ke chengke rongsi lo rongsi mesenai pu mathasi nilitum la don sari kurira don proxy tum ana bangkela piniarni 14 November ke ningkan mas tame nilitum talon lo setame pining bangke nilitum la corona akisu gedokok pena joini kichu na bangke ठीक थे डेट मासिल आन प्रोग्राम पे थे setame pluduji pura nilitum asap u jo la mai thai asa u padosi pini inut bahini apan aluhi tumhan chohang si nilitum pini la so nukan thongke ba ke thom kichok ketalon padu poniglo
Bokajan pen kachi koinot sot richo kedam tanganing kan pen sot richo arong amahang ki tek arni alir alon pensi nang talon bom bang bom si pinning 2021 aningkan aparma nonangki leji mati jong niphai gregathom arni ingdeng kep kichok sot richo arong amahang ki tek arni alir alon pen talan ponji aphan jisik chedang pon bom lo lason si pini adap por phai troxia por pensai amo pangcheng pon lo bangso asai long Dilip Teron Reception Committee amai phulapen Raju Ingleng Konchungban Reception Committee atum Chipatir P Ponsi Laso along Sot Richo Asar Anan Killing Pen Chenglok Rong Amekar atum Chitong Dun Pen Mesen Pen Pachun Pon Sangtihi Di Pen Projen Terang Karbi Longri Abirta So rara sai kachi tolong sosok hin ken chorupar piklo lapen kadau beta mela metham thang sai chu epen asora sai ke deng pon bangke ning aklong pen chorupar piklo lapen laso sorry chu arong amhang thegi laso kibi pon along laso kadau beta chera pet ning si doi phan tining rila kado alangli stang college long stame gs kimam tang bang philo lasi alangli pen stame lam karji point phan tining so apransi neli nali tom phan kachingri akadom napaji do kado he pinili tum alam sovet ase the pen ketaram chos ta mela pona monit ili tum kachingrum thekela ke isi kachingri thekowang theklo ili tum kachingri wang theklo lat Paikoni ni pai krek thom ani dogmuka rasingja klamalong ingdeng kresi Haraghat Regional Committee atum ahin pen patirpi ponsi Karbi Student Youth Council amhang ke thek ani talon pon Ada porpai troxia por malom pen Karbi Student Youth Council Haraghat Regional Committee amai pu longsodar ingleng ahin pen Karbi Student Youth Council alamaing thur pondet pen chikimo asai deng pon Aluhia man pen KAAC KLDB Chairman Longsing Teron Jakas Chairman Khorsing Teron Karbi Student Youth Council Amaipu Prakash Terang Ex-National President KSYC Rajendra Kramsa Dr. Harvey Ingti Katharpi Assistant Professor History Department Rukasen College Dr. Mirlin Killing Assistant Professor History Department Thongnok Bay College Babu Teron Vice President Thongnok Bay College Dogmuka VDC Chairman Rajas Teron President and Secretary KSA KSU, KFA, JLF, atum pen chenglok, pinang kiti kiding aman pen kido tumpen, chitong dunsi, ingdeng crazy, Karbi Student Youth Council amhang kitek arni talon pon, along chitong dun pen, insam jin pen pachun pon, dogmuka pen, vaisong tirang, Karbi Longri abir. Regional atum tame matang kacada pon aja kong dolo area atum tame matang tum kacada aja kong dolo jematha te nilitum pachuning pen itum regional do KSYC longke regional plido lage kopima dipu regional do bokajan regional do Haraghat regional do lapen Hamren regional plido lasi pining kitalon modal hello itum dipu regional bangke landing road atilu dokerang talon kono lapentu Haraghat regional bangke nondak dong muka senja klam talon kono lasan natasi jiri Hamren regional mangke jiri kendeng rong chejeng rangkina aklam rong siji kono lapentu bokajan regional bangke dilitum dak hanjang langsung alom talon kono lasan natasi area konsil dilitum 52 do 52 area konsil atum tame alok ti tame bidang hanji talon ala permission atu activities kaprek cepak lang lo kisimana dima along bangke pini school hemalong kitab hi kiron dam lo pasonat ke bido apen tu along ayha kadim along bangke area konsil atum bangke arling ke sar tumhan non kangsama pornang lelo kangsam kichak nang adu boji bu matha pen pinangan kan adim lo bangke lengket kiron pe kapon kiron pasonat ni bi kono pasati pinang regional tuman ke non pasonat kaksia along tina melau kado gawe risu yang Tuhan kecero kaya pasti mai isi hegre mucho council eleven board masih dong masih itu ini ben itu gawe students and youth apontai services si pinang dong je ini dong isi betan long chinum pet pilo liputan te ini tung kibang jilangar ni
Sungji nasi pini la baso 11 part masih kan dangge nilu tuma bang naso misi kedo ko isen senju so tuma tak pini tu lo tapi pini nilu cihok jok panjang lo jadi nilu ame bang misi bentu cumpon lo misi ke bang jilangan ni tak kedo ko isen senju so ta nak cirap jitu bombo sini cipat lo nasi kar bisen yang youth council ke bang apa ko thitung ki per thi kachine ka holo to masih ang tong lo kedo ko manda nilu so alam thesi Hangjang langso KLA aro amai sam hem along KLA ni hang dhon suri along ri amai ke sengpon labangso amai along alohi man pen KAAC speaker longki timung EM barim suryo rong phar EM barim rajendra rong pi KLA tiri pi amai konchun bang lalidhar teron on teron lapen kapre ke the ding tumta nangchi tongdun labangso mai long pinan an chingwa chingsai ponde dapi kado kove kachitong arat atum kachikroi sarsi KLA ni hang dhon suri along ri amai sengpon lo mai long longri amai ke pachari ponji aphan amai phu toneswar te rang aphan lapen konchun bar arpu surya rong phar aphan si pekpon lo dona mai phu arpu ke sarat be lapen ramsing te rang atuma phansi pekpon thulo lason si komal singh be lapen rup singh rong pia tuma phansi rat konchun bang arpu pekpon Bidisar lapen KAAC a speaker longki timung EM barim rajendra rongpi hangjang langso KLA aro amai phu barim bensing timung atuma phansi arpu pekpon sangti dipen project terang karbi longri abirta Pini birta panse kang ton pon iglo dome thak me kardom